Ćao svima, dobrodošli u novi video i danas ću pokazati kako da preimenujete vaš procesor. Znači odmah na početku klipa da napomenem da kada promijenite ime procesora, znači nećete uopšte pokvariti računar, znači niti ćete ga ubrzati niti usporiti. Znači čisto samo možete da se zezate sa tim. Onda kada restartujete kompjuter ili kada ga izgasite, ime će se vratiti kao što je bilo ranije. Znači evo da vidimo kako se meni sad zove procesor. I sada, znači, odete u start i ukucate edit. Zatim, znači, uđite u ovo i sada, znači, ovdje da vam piše ovo, znači, samo kliknite tu, zatim imate hardware, zatim description, zatim system, central processor i da vjerujete ovdje da piše broj 0. Zatim, kliknite ovdje da piše processor name string, znači idete tu desni klik modify i znači sad samo upišete naziv nekog procesora. Ja sam već kopirao naziv nekog procesora i samo ću da nalepim, idemo OK i znači sad izađemo i kada opet uđemo tu, znači sad je ime promijenjeno. Evo kao što vidite, znači sad je novo ime. I eto, to bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete i komentarišete video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.